Enendeana kumaisione kibathukanio wodini ya Chuso ne matiwe ne thayu itina wa kunyonzo bimbatane muthemba wa Kalobo kalame onyusa musini umoto-ini wa Maseki wodini ya Chuso mwingi ya yulu kwenana na amwe alama beti ya siatemana na maendeleo kwata witi sibitali ni wa mwingi level 4 binda yambe kunyonzo biye musini uo mayasi ya kini kindu cha kusenya muno anakwithwa ukiwo wikiwe sumu usenyonekana mutumia ula enende ame onyusa kwake ona kende kwata witi sibitaleni uli na musangi ni wako tuambezi wayunzo weka na yale kwa mateni kinduka na kibantu kipaki wa ni Kalobo kakitaikala kasembie na mathayo na maikalima kisio cha Maseki wodi ni Chuso ne mwingia yulu wala mana vikite kisione chemo cha uthenga kunyonza uvimbatane muthemba wa Kalobo abamu tutamina vya uzozi weka Kalobo tunanyusa kwa Kalobo tunanyusa na Kalobo ku twamina vya muzozi no ndagize kana no kuwe tya nai na muneke mwanya ako mwangana atongorande meyo na namorande meyo no namponze no kuwa mwaki muno mwini ndi moze kiwe ni mudambi kiongo ndi no tunaina mwana na mwana na ze kibuwa mudambi kiongo na kongo panga miye dido kwithito enuka sasa kudu mwana ke mudambi kiongo na mutike kabasania ako mwango nduzuzo kenzi di mali kwa hiyo kote kabatania na kurumwa ndio nachoka kokela weka tuna manekela kiapen ni omo wa kana kutunda na mkwati kumu lakini akwatwe weho wa tunena na amwela mavitiesi atemana na vala mande na kwata witi sivitalini wa mwingi level 4 ni maweta tamana nyusa musine kwa mutumia umola uwa Kalobo ka na vala kuyo mana vikite kutanithia mathayo mo matese kana nzovi ini kuwa momo na ngiko koma sivitali mena mathina makolo ni mavu kwitua kutavika kati wa mathina ngi alo iyo bukwanza na njugo mokobu kwa mwaka uyange makwatu wa chiwa mundu akwenuka oli bakona ka kwambe utabika kutuwa ulonge utawo noni bali kati ali mundu akwenuka kwa kakweku kumaela twayo nyoke bo haibina nema mundu umewambe kutua ni thayo neti wendatika mbuthu itina wa unyonzo viia musikwa muthosia uu na vula waweto tona thukumawe wa uvundi musini uu itina wa kiko kiki utelemi alama na musini uu ni mana sembia na vala mana sindi we memisini kuu atotonge makwasia mathayo matavikitu sivitalini wa Chuso level 4 wetu ni tavikita mwana kutone guni wataje na mwakizini panoka onyo suothi mundu ne wa kwethu chetu ne wa kwa loka nyo suothi mtu neza kuya na kumbanda kanu kunyekela ku na kitambozo watu hospitali chote monzala twakusia maendeleo na kwata witi tina kuna transfer na kwetu sivitalini wa mwingi level 4 ni maweta tawithe wanzovi na ile vitha wa matini ya thosia maokea kwikiwa mbine kabindani kala yithi awayende na kwigwa tawithe weneki wisumu walona muthause wanzovi ukomete sivitalini wa mwingi level 4 watobia ukawe kaya na amene ni mukauko ni ndido to baje to bira jiligani ninge nako ukakitu ako no to bira ni dio kugera gani wewe ala bogo kwa ni kuni akatu hiyo lakini timu wakona kuma bana matawa huo ukiyita karo kuyo umabidana kumatini mundu atika kabata na serikali yo mundu asabika kwa bidana kumatini hiyo ndakwaza atakela kazi na machoka umeaziita umene kuna pidite no mundu na muthumia mwiki yake ni mavola maikitho ni kivo kisio kimu anduka sioka kilonzi ukihune wambike hivi titatu kwa tatu joga ningi wewe ngano kipi ai uza kumona wako ketunye ndio ndili na kana ni zini wa wodi wala mavikia kupitia siatemana na alama navikia kunyonza uvi muthemba wa Kalobo kisioni cha Maseki wodi ni Chuso mende no kwata witi sivitalini wa mwingi level 4 wala ainge mwa mavikia kwa dhana kana bayende yana kunyonza uvi yingi kuripota blingo maovo kuma sivitalini wa mwingi level 4 musini wa mwingi kaunti na Kitui Nili Musangi.